mwancho murigeria Wensoko TV nkokwana kurandonsi asore asomo basobona seri tukerigeria 25 na kabere asomo tinyo gatano na rimo mwaka bwe chilifu ibere 25 na rimo yani mutinyi ni gorocho chikwera na bwega no kugenda kwane buna kwagendere bya kurweke mambi gwikira boni gana bwega no gendere tukubwati mirobere yonsi Ensoko kurwaga kitu gwikira boni na inde cyaragire cinsa isano nebere cyabona mu baso enga kyuka yanyorama ya senchira yo bwenge buna berega kwariganirwa erikwene kibuna nare kwemanyore ali agendere tasomo basobona tusanga sobwamo wetera senchira yo mutanda gwekerera sesemu ya Facebook na bwega YouTube Ensoko TV Eliane Ishmael Mogere. Asomo chakano mu basobono mugabara gwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo agikiri bororo chiburaburu ekyo cyabete chikwenekiwa abwa segeti kya ereti ensemo ya Kenya ensemo ye bunge ya bumachoge barabu asamatanga yoko mweni mumura umwabo monogeri gwe county ya Kisii Daktari Nyanumba arati asenkwane aye nigaerere buna erebuno mugabara gwe county ya Kisii nigo abwate obosibori bwokogenda ndonsi eriyo gwikirania magendero ebitango binde byonsi biteyo kurwa ase onde bwensi bunakwerera asubwagara asumubaso obono ente venga aquí tenga tú crees venga que muy botario correcto no tengo muy jumbo y nunca aquí muy botario kuna o como puede no mucho avanza con tengecha esengecha en gocha con temo corama gos ndege tente bebinto bitatoiga nje no mugaba no ina kando gaiga koba bomame nje no mugaba na Kisii County yonsi n'abantu bonsi ipi n'abandi ngenjo tiyo mudara alengere ibirengere byayi nganantange kogenda ndonsi onye tunganjiti ayetia goche sinde tiga nkora amagendero ali abantu bangeta ayige keraba muramura rosi mumoche kuruta usine chinsara kusumu mwenga abantu bale malite bale maiga abana bakembalema abangina bagotumbalema abangina bali buna bali babne tokoboko basibira kobokoma abanta bali mulito mbalema tekonyalekana nga asemesangirekano no abasaye mokorosigu mochikurwana ngenjo teyo omaite konyora bana ringa simba bwate bibago kier bibago na bibnaro regai aba murabale merongevere na batatu igoga kyabantu baminto totige bintebi mo wancha boyo na bwate gazi yoko gende omwishimiwa bwali lakini bono nabongoja kumulige ligendo mose na berego bono ande inga konyora no soro bali komo omaye tosoro na nalete nere bikoli ebi lakini na roli konyese binde konyabire lakini tigato bisabere biera abantu baminto nanate balitangani abana bakembaliga ekero fujo yatokere bakominyoka omwana abuneke muntu ole mulito fujo ekero yatokere atachwe obolito boru no mogo tuga igesenge nja pressure aminyokigwe agunzakwe no teko nyalikana bwana hospidi huyu atakupea report kwa sababu yeye mwenyewe na hata tutazangalia hiyo simu you can see the conversation of what was happening atatusaidia he can be easily our state witness hivyo tu. Asanse muyende kubwatikana n'ekiburabure ekyo kyanegatiwe abwori tukurigoro ase egeti kendereti ime sub county ya Kenya asamatanga yokumwenya mu muromo abo monogeri bwe bunge ye county ya Kisii Daktari Nyanumba
nigo bono mubunge bw'ensemo y'ebunge ya Bomachoge bra bwobadia barongonere kuru ase ensemo yaye aesokire na kugikeria ase aragire ekiara egekoro ekio barongo nigo amogosire omugabera bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase chiburaburwa ekio na gotebabuna kubwatikana nere chiburaburwa ekio kwaene kiwa boigo ni gamentere gotebabuna nigo akubunigwa gose niga kurwanigwa esegi kubwatikana no musimamo oye bwogotenena na boyo kumusira uyo korigekerugo kyobrai bwense Daktari Fred Matiang'i asa matangarenge asa kurukendereti omo speaker Nyanumba nko eni arenge endugu yae ekere omo sangerikano chaka in the morning omo sangerikano nigo genda buya mpaka ekere omo governor Simbarati acha guikororo Simba mumanyete igago chanera mogi y'abantu ekeraika etimu ya mugavana nigo yachaka kurusia onde bwensi ole supporter ya barongo korua aseba ikaransete chitentime abantu bane nigo ba ereganigwa mono sana samatangayo in fact yo minto joji bibao yo kabairo mo MCA na ndo mu councilor we wodi yaito yabo Kimonge niga rusi kuororo ase chinguru chinyinge oseliwa Simba atare ko burukana naba supporta bana ariko batiga baikaranse no batohera ruguna baikaransete mechande yaba yagera etiaga siacha kwa kwendereti tiyale go chakobo nchama tukaya na bere siasa nana koigwe etiagasi egwako etiagasi egwakwa bosongo kakigo cha korendero etiagasi bakaendereti no bosoku bwaigoro mono mugabana nigale kolemereria aruli kondo asonde bwensi elinda abantu ba minto barwengora aso yo minto Nyanumba abantu ba minto rende nonye abantu bane baseliwa chitiagasi chakwa tigante basa Machoge mbia mono ase ngencho mwalemereria mmorende tibo soku ase Nyanumba mwancha onyara kohenia endugu yaye abantu ba minto inche esababu ekogera dero nkorwanigwa no mugabana natali nje na chake segie na roje chagete na sengincho twangiro muroberio okogenda gotebanga William Ruto na robenta ko president yetu twangire ko ngainwa na togenda ase William Ruto achigoto amagenda inche na bero murayo orenege siekenene ngo murayo nde kuru esegesa kukito koliarekero ekenene inche na amuirenga oyongo support gakoro kumatiana bono ngorwa nigunde ase chinjere chinyinge lakini tigato sabe serikali eso era manganae investigation ekorwe ya bwango batene nigwe ase igo tagete gotenna na Machoge bonsi bagikeiria manganaya ekenege ntokere kyoboso Asense mwende serikali yanene nigeira chikogendera kubwatirana noboteneri bwechi county mono ase chimbebe elio gokeania obunchereri bwa mariogo atancheri yogotindia ime yense gukwana ase gekara kyo mwaka oyo egabwechi 2025 na rimo ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ensemo ya Meritini Treatment and Rehabilitation Center se county ya Mombasa muri kyo manene ase wizara yoborendi bweime Raymond Omolo nigaerere buna serikali nigagendera tukubeko mukya elio korenda abakenya kurwase obotumeki bwa mariogo atancheri yogotindia nabo igogo kyanya obunchereri obwo ime yense. For continued deterrent, we have strengthened the multi-agency collaboration among security and enforcement agencies, enhanced intelligence-led operations, intensified surveillance along our borders and entry points, and increased efforts to dismantle these criminal networks that are involved in trafficking and distribution of illicit drugs. And I welcome very much the offer by His Excellency the Governor on working together closely with our county security and intelligence teams to be able to deal with these criminal networks. We will continue pursuing the traffickers, their financiers, the manufacturers, distributors, and those who profit from the misery and suffering caused by drugs. We will not have a haven for drug traffickers and their collaborators.
While enforcement remains critical, it is only one part of the solution. We recognize that sustainable success can only be achieved through a balanced and comprehensive approach that prioritizes prevention, early intervention, treatment, rehabilitation, and social reintegration. If you saw the membership of the board, it actually cuts across. Faith-based institutions, the religious organizations, have a role to play. The scouting community that is responsible for helping build or instill discipline in our youth, and all those who are involved, the leadership, the families. As a government, there is only so much that we can do. Our institutions of learning have a role to play. I want to urge every Kenyan to take personal responsibility in reporting drug trafficking and supporting prevention efforts within the communities. And as we mark this year's Idada 2026, let us remember that every life saved from addiction strengthens and doesn't weaken our nation. Let us commit ourselves to innovative responses, stronger partnerships, and sustained action against the evolving drug threat. Together we can build a Kenya where young people are healthy, productive, and empowered to contribute to our national development. Asanse moyende ense ya Kenya nere ntangania soborimi n'ubunchirori bwa mabere asorgongo rwa Afrika. Mawaziri w'abarimi Mutahi Kagwe gakorwa ukoralyo ko nigo asemiri abarimi ime yense na mono asabarimi ba mabere kwene kibune ense ya Kenya yagenderere koba busyo na kubwatirana eryo ebirenge byo bigenderere koba igoro. For those who don't know, Kenya is now the largest milk producing country in the whole of Africa. Afrika nzima at 5.4 billion liters. Sisi ndio tunatoa ile maziwa zaidi katika Afrika nzima. Na mjue iko na watu wanaitwa South Africa, kuna watu wanaitwa Nigeria, kuna watu wanaitwa Algeria, tuna nchi zingine kubwa kama Kongo, lakini nyinyi wakulima wa Kenya ndio mnatoa ile maziwa zaidi katika Afrika nzima. Na kwa hivyo ni lazima tujivunie kuwa wakulima wa Kenya. Hapa ile iko ni 45. Lakini vile vile I am very happy Muheka aliponiambia chairman, aliponiambia sasa wakulima dairy na Gakendo dairy inafanya kazi pamoja, because that is good, that works. Tunataka hii dairies ambazo zinashikana, hiyo ndio kitu muhimu, ndio tuwe na dairies kubwa sana, zile zinaweza kuweka viwanda ambazo zinashughulika hata mambo ya export, mambo ya powder, kwa sababu kwenda mbele. Muheka alianza hii kiwanda, akaanza na kuleta oya kama iria lile akatora na pick up yake akatora kigajo. Iria tu doshi ganona. Hapo ndio mwanzo. Sasa ikafika wakati we are processing maziwa peke yake. Ikafika wakati tuna yogurt. Inafika wakati tuna cheese. Sasa mimi nataka wafikirie, Bwana Muheka, nataka tufike pahali ambapo tuko na powder. Kwa sababu powder milk ndio the largest demand in terms of export. Tukipata milk powder, hiyo sasa tutapeleka Algeria, tupeleke Ulaya na tupeleke kwingineko. So the next big thing ni hiyo mambo ya cheese na hiyo mambo ya powder. Na hiyo mpango ya kufanya hivyo inafanyika kwa sababu kuna wengi, watu ni wengi ambao wameshikana, factories ni nyingi ambazo zimeshikana. Ikifika wakati huo ndio pesa inaweza patikana, kwa sababu hiyo ni kazi kubwa na inataka pesa nyingi. Hiyo pesa, hiyo kazi tunaweza tufanye hiyo kazi tukishikana tukiwa wengi. Ndio wakulima pia
it grows from strength to strength. Asense mwende omoseneta we county ya Vihiga Godfrey Ososi nigo amosemiro omoseneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna gotigana kurwanirira ribagario ko bomuriki we kiama kia ODM wetrase ekegambiro magayo kurusiwa kwaya buna omuriki we kiamekyo n'oburai we kiama kia ODM. Ososi asenkwane ayeboigo nigo aerere buna mbachie kogendera gotinena na Sifuna asekerekemo mono asaya arengete oburai wense ya Kenya. Sisi tumepata kijana, Mungu ametusaidia. Edwin Sifuna, tumesema yeye ndiye atakuwa ndume yetu mbele. Na Senator wenyu Godfrey Ososi, mumeona mimi nimesimama imara nyuma yake. Tunatembea na yeye Kenya mzima. Na Wakenya wamekubali yeye. Ile tu kitu nataka kuambia Mheshimiwa Sifuna kwamba mimi mulinichagua nikia ndani ya chama cha ODM. Sifuna ndani ya chama cha, lakini tangu baba akufe, hii ODM imeonyesha sisi madharau. Imeonyesha sisi madharau. Wamesukuma Sifuna mpaka juzi, hata koti ilisema kwamba walikosea kumsukuma mara ya kwanza. Koti inasema hivi, siku inavata wanaitisha mkutano ati wanamtoa kwa kiti ya Secretary General. Mimi pia walinitoa na wakaongeza wakanichapa kule Kisumu. Simuliona? Sasa nataka advise hivi. Na mimi nikirudi Nairobi nitakaa chini na ndugu yangu Sifuna nimwambie kwamba ODM imeoza. ODM imefanya nini? Hakuna haja ya kwenda kutetea hiyo kiti kule kotini. Wacha iende. Ifanye nini? Wangapi wanasema Sifuna asishughulike kwenda kotini? Hebu nione kwa mkono. Kwa sababu ODM imenyanyasa Waluya, ODM imenyanyasa sisi baada ya kifo ya baba. Na sisi tulikuwa tunavata ODM. Tulikuwa tunavata Raila Amolo Odinga hayuko. Kwa hivyo we are not bound to follow ODM. And me I'm talking as a senator. Na mimi nitatembea hii county yote na Western mzima. Hatuwezi tukakuwa kwa chama ambaye inanyanyasa viongozi wetu. Chama ambayo haina interest ya watu wetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Sifuna, mimi nitakaa na wewe chini nikwambie mambo ya koti wachana nayo. Mungu atatusaidia, tutapata nyumba nyingine. Erikwenekia bokorero bwekerano bwa bachenu nige county ya Machakos ya bwatranire na M-Pesa Foundation na gosire nsemo yoko gonkia senya gitari ya Kangundo level 4 yebitande 22 na byonsi ebyo biganire gokonya aba kwibura eriko siro bachenu ase county ya Machakos nigo murubiri oyo bwa M-Pesa Foundation oyigekire shilingi kire kimilioni 135 chinuguta isano. No mother should be left behind because of geographical distance, financial constraints, or lack of access to quality medical services. We promise to bring healthcare closer to your doorsteps. And today, we stand true to that promise. Through a strategic and highly impactful collaboration between our government and our valued partners, the M-Pesa Foundation, we have successfully expanded our maternity infrastructure and installed state-of-the-art medical equipment. This new 22-bed facility drastically enhances the hospital capacity to offer safe deliveries, advanced newborn care, and swift emergency responses for expectant mothers. Achievements have been greatly accelerated by the partners who believe in our vision. I extend my profound gratitude to Safaricom M-Pesa Foundation for their enduring support. Asanteni sana. Funding 186 projects that have directly changed the lives
of over 416,000 of our citizens, with an approximate total investment of 848 million. We have admitted a total of 2,400 mothers in our ward and getting our services. We are giving, the services we are providing is both the antenatal services for the sick mothers, and then also the antenatal services for the mothers who are coming in labor, and also we are providing services for delivery. So I'm Shali Alice, kwetu ni hapa Kangundo. So I'm a first time mom. Kutokana na sifa zenye nilisikia kutoka wazazi wengine, services here are the best. So ndo maana nilikuja huku Kangundo pia mimi ni experience hizo services. Na nimekuwa hapa for like 3 days. Na services actually they are the best. Biamano songo chora nsoko TV rabo yokubwatia muyasinchira yubwenge ya chinsa isano nebiri chabon mubaso cha Afrika ya muchena wikira bano tuwikira omwaire ko dense yamo na chinsa isato no chukanyora sinchira yubwekira no buna bagenda na agendra tekwariga ni wana bwo Clinton ndigi na chikumanya ase obwagara ndira gotengere merobere atigire ase ritkorigima na bigase e weekend yege wikiria Jumatatu Eliane Ishmael Mogere.